Iniaro manen pendon dua manda kapor. Yang sabun kita membuat Iniaro manen pendon dua manda kapor. Yang sabun kita membuat Iniaro manen pendon dua manda kapor. Yang sabun kita membuat Kaburon hapa lukul bermensil bakui. Malam hamba mikong kita berdoa junjungan amin. Kotrai Jesu esumur kami nagabinda kanega no paisni ha kabamet terwa manmekulari ni yaga jinisne jame ha kanega por pamenda kabagar rejoni kanang jan nagabinda banji ya kinomikma ya iti hamego Jesu ya baharo kibinda baharo ki constituency Sanspa Southport Light Digi constituency Shaka Jigis ne jame menangai hangi yang dinamik ma kibabha kibaburon iwe pa kibaburon yaman lagi niam bar kiba pular yang i kajing lai duit haman lagi benda karko katrai Jesu ya baharo kibapang ibashita karko kardo yang i kristan ha satlaga perten kam karpang hagari India mangilang ibaskem haga jinge karba idwai nagrashanya haga jingular jame yarab yemi ni kibatalak ni kibakuslai ni kibapang istop ni kiba tiapang hagi hospital karku batrai bin koi bin kia ini Haga kertemu pa badukun bermesin bakoi. Amin. Bapa cumi. Bapa berikan berkat cumi. Tuhan dimajui dalam majui Tuhan. Tuhan indah jangan majui pada kasih. Mata kini rekam cumi. Kumaru bapa kasih. Tuhan lagi syarikat. Tuhan pada kasih. Amin. Koblei kumaria. Tuhan yang berkati, dalam Yesus Tuhan Yesus, Maria Kudus Jumlah Ibadah Jumlah, Minta Amin. Ngange haulei baru menong tahu meneng berkagedau, madhau Yesus Kristus menang jumlah, utrai jumlah yang pada manusia berkoi, yang pada kerana Maria Yesus Balai syala bagi obat Yesus Kristus, lasana penayu dalam letepyang, ulahia syaitan, hasil balai dan pada kibayang, ulah Kristus dan musyok sebab play part dan buat baru, yang dapat manusia yang kibayang, ngagi hasil berkoi, kabanangga terlihat berkoi, agar Yesus berkoi, agar semua bagi pop, agar semua pada pada semua berkoi. Kok pabom cukut yang doa kami akan berkesan kami sering mencoba kurang juli utrai keras Yesus Kristus pada bilangan dalam pop juli mencoba untuk barokowe Namal kajian syashita bakadis sarjan Toise ibadete barokowe Namal kajian syashita bakadis sarjan Toise ibadete barokowe Namal kajian syashita bakadis sarjan Toisne 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 ibadete barokowe Bapa muzikut Natama kami akan berkesan kami sendiri berkebaya utrai keras Yesus Kristus dan biarkan dari pop juli bercoba barokowe
Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine vida prote barokwe. Gukpapam chika. Ngatawa mi akamen pasnam kamen seman jinong lay ukun wege jumi utrai raju Yesu Kristus padbiang pendaki pok jeni pejang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang percaya bahwa Pawum Jukut. Ngatawa mi akamen pasnam kamen seman jinong lay ukun wege jumi utrai raju Yesu Kristus padbiang pendaki pok jeni pejang percaya bahwa Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga chingsa shitam bagordi sachungu. Toi sine ni bedang papangashtam Pawum chika. Ngatawa mi akamen pasnam kamen seman jinong lay ukun wege jumi utrai raju Yesu Kristus padbiang pendaki pok jeni pejang percaya bahwa Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Namarga Shishashtam Kudisada Jambu. Toi sine ni bedang papangashtam Kublai Bakut. Koblay kantor, koblay berijam, Toi sine ni bedang percaya bahwa Koblay bakul, koblay kantor, koblay berijam, Toi sine ni bedang percaya bahwa Kublai Bakut. Kublai Bakut. Kublai Bakut. Dois ni Jacob Table Kublai. Kalithani jomaching isan ay chinglay. Coaching isnay chinglay kapag kasoy nagsyade magpabong chukon. Dois ni Jacob Table Kublai. Coaching isnay chinglay kaburang bakratam. Niara Chikral Chungni.
Kajubab ngashania ahmi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ke ting maya bam la shampang. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ke umpol leo bakar soy le ke ting maya jung trim ti bakon. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ke ba la bat shampang da ki brune da ki anyal. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba mi ka ting imat ka ting kemen. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ke ba kam kor ban ya ka beneng. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka tolong ki ka phala ba ke ting phala ba ro. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ba kan thup ya ka perthei ba ro ka we. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba wan yar sha ka perthei ha ka dor ka ten belawan long do. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba mi na ka deng mong ka do nor jisu. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba don ha po ka do nor jisu ba dap ting isen e kam tam ni kinong pom. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba don ha ka eucharist ba khoi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ha ka bala seng ya ka balang ba khoi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ha ka baptisma ba khoi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba pen man hok yangi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba sandrani ka ting im chongi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba kudop yangi kam tam ha kemer ka ting yam. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba ayangi ka ting im ba ne chunom. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba don rengkat bat ni haman ki banta ka ting im chongi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ba ya da yangi na ka ting du chong. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka atiar ka ting kala ka ba mut ki nong pope do non. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ki ting lango ki angel bat ki ting bom shampong ki rukhoy. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ki ting bom la shampang ki ting mayaw blay. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ba sayangi na ki ting janjar baro. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka tlong ka ting suk ba ka ting kemen chongi. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ba khoting na ka ting suda sha ka ting imba shisha. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ba kan thop ya baro ki mati chong u. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka pan sngat chong baro ki jan thau blay. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ha ka ba baro ngi yo ting isen a. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ko ting tingan ba thiang nya ki to ki baleng amen sim. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ting karmen ki to ki ba do ting karmen. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ka ting jan thai ki to ki ba shem chan char. Nashanya Ami. Coaching isne ting blay ko ting pelait na ki khlam. Nashanya Ami. Kos nambat ko batod na ka do no chong jisu ban long ka thame ki ting isen a yangi. Nashanya Ami. Kos nambat ko batod na ka do no chong jisu ban long ka thame ki ting isen a yangi. Nashanya Ami. Kos nambat ko batod na ka do no chong jisu ban long ka thame ki ting isen a yangi. Nashanya Ami. Ko Jisu be I gisngu yame nama medon rengkat pagi hagene kelima. Jisu snap isne ki jing tuai jogi barkar ko yangi. Pelai du yangi na ki jing pam na ki jing shitam jogi. Kar ko kar do ya kar ri jogi. Kar ko kar do ya baro kinong yalam jogi. Kar ko kar do ya ki kristan baro ha ri India. Bakin lam ki bas kem hage jinge ha pade babur ki jinge ki jogi. Kar ko kar do ya ki ligi jingstan jang ke election ar hajara posa ba medam yalam lindi ai ba kamon jo me ke urlom agane election omde kamon jogi idwai ba baro kaj mon jo me kanlong ka basizo nagabinda kari nagabinda ka north east India nagabinda ki kristan nagabinda ki niyam marro jisu be karku batin goitru ya bawara ki nampo hapdeng jogi hage jilla jogi barkum juru ya bawara ki kristan ki bala sakama mi watra hakama jome ya ki inga sem jogi ya ki jimpam ya ki jingshitam ka bol jai kaba palong ya bol ki himmet ki parajani ve sausi mandu jingar mein dar ki bala kalla batu namar ke jingsha sumam ya ki bayi to toin jogi hagi hospital bape shimdi pura ki ti bangro kata ki puson nagasam am hindriyu ter ul om
nga ngaratung yaus janga hasion ulum kentang janga ngan penbana yagarai utrai ulam hanga pidong ukun janga minda kasmi ngarakaya pi pananga panganai minda api yagi jait bentriu bar yaga parte nakut syakur pinsayo mapi pinsa pinpra yaki dau dingdu nar pinsa pinlavet yaki kum uyau kiu kendau te kunda pigis kiem talong ki bastard hey dasumar ko nonsen shar parte to shakri yautrai da ka jingting burong da ka jingken yu to ngu yau yo ubitar bartia nama ka jimbe tar jangu ka kroy ban ki sukito ki bawar jagari hau ko himmet ko para da ka ba yo men siam nagari kundin ka panios ngo ngin pan nau trai ya ka jinga e baro halo jangi halo ka ri jangi halo ki jait ben ri jangi halo baro ki jait ben ri halo baro ki niyam halo baro ki bari badon apne ki jingshale ben idwai ne gavinda ki trastan satala ka prate dan bon ki jaga ki don kapade ki jingsir ki jingting pad kataro ki im ya ga jingim kabakui baki penbana ya Yesu da ga jingim chaki inan wanraya ki bara shaw Yesu meta iwan rabo ya ki bapang ki bashitam ki bayimlang matni iwan rabo ya ki bapang cancer ya ki bapang yapshilian ya ki bapang shini pang bipi ya ki baptalod ya ka mekka pan ya ki bakuslai ya ki basno kinran haki gasem jagi ya ki basno bamdar jingsu jingyatali haki gas ya ki gasem gabaya ka jiaman gas ya ki kon ki bayam so sina mar ka jingdi buai jungi bayi to toin jag inan duai lo naga binda ki badon hapade ki jingso si ka bajilliyo kalam kano ka dawai kidan im hage jinglenga mensia ai bau Yesu unang shinde pura yaki boduna ben koi ben gya yaki namar bagat tino bleka pan utrai unsa ai hapi ko himen ko bara tongin pan now try yaga jingar ko bawani ada sumaring un pralai lodiyangi badun pen bara yagi namshur nakabachani paga bor jaga jigisne kanam pawangi vai pai vai hallelujah 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 hallelujah
Iduai nagamenda barak ikul kibanon kajing tumu kajing kuwa banman shimenda hakane kajing duai pinkoi bar kajing yala yakakubor baba babaro ke bawan shimenda kinshem jing tengen kinshem jing goi jing hia hakamet bakamen siyam juki Iduai nagamenda kajing seizo jamkane ka Bible convention hakane ka sinsai jai Gerku yangi Gerku trai, Gerku yangi Gerku trai Gerku yangi Gerku trai Gerku yani, gerku trai. Shimdi yani, shimdi trai. Shimdi yani, shimdi trai. Shimdi yangi shimdi trai Shimdi yangi shimdi trai Jesus 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 En ya roh ya utra Jesus Christ Amen.